Watukufu wa ijumla ya masiwa Komoro timwezini yozi tena sumbushirani mbiti wakati mwema na harmai maisha yanyu murivulishi hauzuri wasi wanawai Komoro kwa kila mtakubali mawai wai Komoro manawai Komoro lazima rivulishi wami di raisi wa shama la suluhu shama ilo kambani ritsaha rilihire suluhu miongoni mwa mazama yalo harmai Komoro imana ralihira suluhu ndipo ilo kambani waswana damu kambani nari swenshi tongo nyingi lusikia tongo nyingi harma itiatu au harma dunia leo harmo bandu wa siasa risikia siasa nyingi na madzina mengi na tarehe nyingi lokamba za tambo zitongeza mbani leo ridziba ihazi ya utanabahisha na unyesedzea na unahaniza zikweli izo wasi inamna wasi rizionao mana rinahamu nyingi uhusu itiatu waminsungi harmadi uvande wa mwishoni munu hazinu zi hudumlao ariwa asizi na asizi zini haraka nsahani ni ziyeleze na kaiso lazimu naringa wakati mengi ndipo ilo kamba risukia amba raisi au de serikali diwa hudumu stongo zini tongo ilo kamba kabasi Mkomoro ikaomba ni asuyele watongo zijiriwa harmal dunia asuyele watongo zijirewa Komoro yakalazimu aharaye asizi de wasi ngondo wasi suluhu na tatidi suluhu basi rina harara rina na tuhuma nyingi amwesa tuhuma zatu dezikweli mana luna tuhuma tini amwesa mana luna harara tini devo ilo kamba uo avingao zitongozini yani de rais wa daula arongolwa zela sumani inamna wazitekelezao inamna wataharisha wajafanya zitongo iyo de atongeza mbane ringia uhara mana riono mba wataha wamenye zitongo mana tini devo ukiambelisa wasunyesedzea amba sharia mshinji ni iendao madarna mahakumi na 6 au mahakumi na 5 bano wataha waitowe maana kawasahi serikali zidhamana za zingiza harama ya masiwa na iyo nika raisi na idaula yahe na waziri na iparlema nika watahafanya tongoyo katipaka waja wa zingatie wakati wai asizi maana asizini inika lazimu ikiambali nifungula mbali bandelo kamba taharjeri fikiri rjeri disane rjeri rendita wakati ri swamihiane maana rijua amba wawidzi mwengi ifanyishia tabasa watambo nyingi uhusu maprezida watu lokamba waulawa na wawaja kawasudisa mtumari azali ikalazimu leo adzise maana tini zukiwahe wa vahali mmoja alawashwani maana tini ulawa na serikali ya Faransa mwendi Abdalla Zuzi azali ala haunyeside wanzwani ambane Mohamed Abdalla nana wangina warumu na ari prince Jafari warumu wala kawaka turnanti wabata hanyeside ambane ini asizini atahaja profita rongoe mbane wa Komoro wazitekeleza risifanya asizi risuzima iturnanti ili aparaketi ajafanya ini arongo aratande harma emergency jusqu'à l'an 2030 babu baki na wasi ngisizia tena rahasu jota imezi yabaki yabaki amba harma mahakumi na miraru vano tuasil l'an 2030 babu waya saharume nidi hau ujobuzu za sharia mshinji kawasorongo asizi dema za wastoa bambi wasinyesiziamba kweli wa uhuria watu wahe amaza watahua maana watu wengi ramungale heli za kweli atahua watu wengi wala harma serikali yahe amwesa tawo walo harma masiwa ya nzwani na mwali
di watu ilokamba wahisa wahadisi na waebesha wakaharmo vandu wasambi na wasalia bebanda ilokamba deo wamoja na wae asurongo ambane wawanzwani wavotongozi kirikamwe beituhuma yatu ikalazimu alishe wasiwarahia pia bila utenga wasalia maore au utenga wasalia nzwani waja watahue inamna zifikira zolawana na ziasisi bi wakati ilokamba sinyesidia mbane mengoni mwa zitongo ilokamba zisazi wahisa wazitarisha waja wazi zitulenzani de utoa iturna itongo za uzingisa harma masiwa vavo de vali ilokamba ne hamu yatu ina kweli amwesa azaliunu waina bolero waina larifu wanu de watu anda Addis Abeba wanu watu anda Antananarivu wanu watu anda Fumboni l'an 2001 yotsi hale l'an 2001 waja warfanyia zini toko leone kawa sijorambi amba di wao wale wasojobuzuza zile wazifanya walaka wastehita sharia moja kwa stehi amba sharia zingiti harma masiwa wala kuadzisa mana la nikalto ruma manatini na wai harma marengo yarongo amba maswa ya manne na wewe nyesedzamba arina wanzani na Ufaransa vavo nikarpara leo resenda harma 21 millénaire yan l'an 2000 c'est l'an 2021 l'an 2000 ce genre donc bon madar senda na dans l'an 2021 mana yusenda harma millénaire kaka lazimu zitongo kelizavenu harma masiwa pia harma ya Afrika abasani tongo kwa kila tongo ifanyishi hao harmal dunia basi suvenuha haya mapicha hazi swarafa zini rezurmeo leo internet na zile donc ilazimu watu wabuzuze maendeleo namna ya uona haizo dinakotsahani zitekeleze leo ambane itoma yatu ya hake mwesa na rihimi wasema komori pia risumlishia zale sumana jarfanya izo arfanya na mahakumi vanu man la 2001 arfanya diuzo zini amwesa nika asurongo watu mwesa fanya na kinyume yukaisi haki haizo dinakotsahani tanabaishani kambane amani na usalama de lazima rifikire yatu marhaba menji avo sukangena tena rito lishana harma miva ya tungu zangi na tena marhaba.